So I've been getting calls being tagged over a statement by EFF claiming victory on insourcing of security guards. Let me put it this way. I've never seen a single motion by the EFF on insourcing. Never, ever, I've never seen. If betting namanga ngicela bayifake, and in response to this video, abayifake mawuthi namanga emotion about bayifaka and passed by council. I've never seen a motion by EFF. 2, the only party that ever put a motion in council on insourcing of security guards and just insourcing is the Action SA. 20 June 2023, Action SA had a motion on insourcing. That motion was passed by council. That motion went to feasibility study, which was done by officials. The report came back. That report was signed 26 February 2024, if I'm not mistaken. There's a report on feasibility study. It was done on a base of Action SA motion. It was put in council, passed by council. Then again, around September 25, Action SA had a motion again on insourcing. 2 motions already were tabled by Action SA on insourcing. But come back to the issue of the budget. It was passed by council recently, where EFF claim they passed the budget because it talks to insourcing of security guards. Shame. EFF ibambe iqanda lenjelane noma idlala egathambo. Shame kudlala nge-EFF la. There is no decision. There is no decision to insource 5,000 guards in eThekwini. If anyone challenge me, bring a proof. There's no decision. Mhlambe isinqumba siseboda nomalema somewhere angazi. Kodwa there is no decision. You can ask any councillor eThekwini elifunda agenda like myself. I mean, I read agenda. The only thing the agenda of the budget, there will be a feasibility study. They recommend a study to be done whether insourcing of guards is possible or not, looking at risk, financial risk and feasibility of sustaining that unit. Now, why ngidlala ngabi EFF? ANC ifake lento ukubenza ilima because there is a report existing. What is strange, also EFF was part of the same meeting with ESCO. Eyavuma this report in 2024. So already, 2 years ago, the study was done. Now, what else are we going to do now? So there is nothing with agenda 80 they will be insourcing. They must be clear before it. Ningadlali EFF angazi noma benza amabomu to mislead umphakathi o ngampela kudlalwe ngabo ngoba ANC iyadlala ngabantu. Idlala nge-EFF nje angazi bayifundele ini noma i-EFF hlobo lesingisi lana. I don't know, angikwazi bakhuluma ukuthi kwenze njani. Kodwa there is no decision of insourcing security guards. The only thing elaphayana nje recommend siyenziwa. So how can you recommend something that was done? There is a study already. It was done based on emotion Action SA, and that study came back but still feasible. That is why in Action SA we are saying we must remove the ANC from power for us to do insourcing, because we know insourcing is possible. It can happen. But but end of the day, there is no such decision. Even umeya khuluma bafowethu akaza khuluma nge-insourcing. EFF iqamba manga noma ihlelo lesingisi phela nje. Welcome back to Inside Central. Welcome back to our channel. Bandla ra Action SA axifundzeni xa KwaZulu Natal ri kombisa leswaku bandla ra EFF ri nga tinyiki credit ka ntirho lowu u nga endliwa hi Action SA. Bandla ra Action SA ri kombisa leswaku hi vona va nga yisa motion va tlhela va yisa motion ka council, va tlhela va tlhelela nakambe loko yi ta va yi aluwi ro sungula. Yi kombisa leswaku tiphati letin'wanyana ti lo seketela, kambe lava va nga endla ntirho i Action SA. Leswi swi ta andzhaku ka loko mo languta kwala sayitini kwala ka post ya EFF swi ti komba ungaku EFF yi kombisa leswaku motion lowu wo insource ma security ya 5,000 ku ya ahehla kumbe ku tlula yi va kona hikwalaho ka EFF.
leswi swi tisa confusion ka vanhu lava va nga ri ku kona ndzeni ka kwetlembetano lowa ku endleka yini, hi ku un'wana u ri hi mina un'wana u ri hi mina. Action SA yi kombisa leswaku EFF yo seketela. Loko ni languta tiphati letin'wanyana or loko ni languta case leyi laha yi sukaka kona, swi tikomba ungaku ni ta capture or ni ta damarheta mhaka leyi laha yi sukelaka kona loko ni endle research ya mina. Mara before ni ya kwalano mo sweswi ni hlamuseta hi sayiti ra EFF ku EFF yi ri yini. EFF yona hi ku ya hi mina or ma-understandelo ma mina, EFF yi nga va yi hlamuseta ku va motion lowu u pasa i ku i khale na vona va ri ku lwisaneni na yona hi ndlela yo seketela, hi ku research yi kombisa leswaku Action SA hi yona yi nga proposa motion. Tiphati letin'wanyana to fana na EFF, ANC to seketela. Kahle mhaka leyi hi marito yo olova, mhaka leyi Action SA yi ri EFF yi lava credit ka ntirho loyi yi nga wu sungulangiki. EFF yi ri a hi sungulanga motion, kambe Action SA yi ri EFF yi lava credit ka ntirho loyi nga wu sungulangiki. Hi hala tlhelo EFF yi ri a hi wu sungulanga motion, kambe i khale hi lwisana na wona. Leyi i ndlela leyi tipolitiki ti tirhaka ha kona minkarhi yin'wana. Leswi susa hoyihoyi swinene Action SA na EFF, hi ku Action SA hi nomo wa murhangeri va kombisa leswaku vandla ra EFF a KwaZulu-Natal va nga va biwe hi Xinghezi, so hi nga tivi ku vhele va nga va biwe hi Xinghezi na, hi ku papila leri nga humesiwa hi EFF ri kombisa ungaku hi vona va nga swi lwela, kambe a va swi lwelanga va ri voxe. Loko mi languta xitatimende lexi ri eThekwini Municipality approves EFF motion, hi ku ya hi mina na ku understanda tipolitiki, vandla rin'wana na rin'wana leri sweswi ri nga sapota leswi ri nga ha humesa xitatimende xo fana na lexi, hi ku loko vandla ri nga humesi xitatimende xo fana na lexi swi ya vula ku a ri nga yimi na swona leswi nga le ku humeleleni eThekwini. Kombela mi nyika mavonelo ma n'wina hi mhaka leyiwani. Mhaka leyi or proposition leyi yi propose hi vandla ra Action SA, mavandla laman'wana ma sapota, kambe EFF yi kombisa ku hi yona yi nga propose. Hi swo swi nga endla leswaku xitatimende lexi nga vekiwa hi EFF xi hlamuliwa hi vandla ra Action SA. Leswi swi vula yini na hi tipolitiki ta hina? Swi vula ku tinyimpi ta xipolitiki ti kona, kambe loko ku lava ku tirheliwa vaakatiko tiphati ta sapotana, leswi ku nga mhaka ya kahle ku ta fikela sweswi. Danko.